إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تنجي خينا في مالي في تاني في ده قال فاقمنا سنة نبي الهدى قال فاقمنا سنة نبي الهدى إسلام ما بدأته بدأ سربي قده لبون تنجي خينا في مالي في تاني في ده قال فاقمنا سنة نبي الهدى قال فاقمنا سنة نبي الهدى لبون تتني قبو إسلام ما فبينيا جيو دنيا قبا إسي إيقوف تتنيا إسي بوداني قتاها بو أنجروف جيرينيا تتوكا أمانتي دا إنكي بلو تكينيا أمدينا فكتو أساسي لغينيا دي ولين نبوفتي دكيسين نغينيا دي ولين نبوفتي بوريسين نغينيا إسلام ما بدأته بدأ سربي قدا لبون تنجدي كينيا مالي خنتاري فدا قال فاولمنا سنة نبي الهدى قال فاولمنا سنة نبي الهدى السلام عليكم يا أمة مسلمة إيجا كيسا والباني دوكنا جاهل أمة إيجا ربي نوكن ديني ساجالتما الرجران الردون دركما ديني فابريدا واتكان قبن مدى قال فاول قبنا سنة نبي الهدى قال فاول قبنا سنة نبي الهدى إسلام ما بدأته بدأ سربي قدا لبون تنجدي كينيا مالي خنتاري فدا قال فاول قبنا سنة نبي الهدى قال فاول قبنا سنة نبي الهدى ربي كن نوخني أمنتي أقام قالي ديني فدا تقوله فرافي علي إسلام ما تطولا مروي تجرو ولي أنا بإسلام ما أنتو صبون ما داولي تقاتتي دربنتا سوهدتي تفتلي تقاتتي دربنتا سوهدتي تفتلي إسلام ما بدأته بدأ سربي قدا لبون تنجدي كينيا مالي خنتاري فدا قال فاولمنا سنة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم في الشرب والإسراف إن شاء الله نيجي الله نفارياني برا بالجنس سير غدا نجايا ولين تري الرماني فولددا كن واقف النامتي عدد فاتي ددا هيون الراجل سير جديدا كان الدبر جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قال فاول كمنا سنة نبي الهدى قال فاول كمنا سنة نبي الهدى إسلام ما بدأته بدأ سربي قدا لبون تنجدي كينيا مالي خنتاري فدا قال فاول كمنا سنة نبي الهدى قال فاول كمنا سنة نبي الهدى يا أبو بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام خطيكا قد خنديرا في دلا خن شيخا درسا أبوتي في هاوتين هندي بك جرتنتي نجا في رحمن ربي قد إسن رهاجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدي ربي قداتين قيا الراتيس بلما إيقني ولتي ديبني جرى يو ربي فده فيديو قبابا قيا الراحنا خيستي حالو ميروتي راهي واتيكو والجادتشيسنا والقر والبسنا يجو هدفني فيديو تنا يو نمنمان توكو قرصة خنا دقيق الرا قرفة مججو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث إساني كل خيستي
بلغوا عني ولو كان آية أنا الراد برسا أصو آية تكليته جن أكسم أبلين إسلام حديث براخي ستي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى نمتك سينكاچل چوتو قال دي ديما رسيف على صحاب تشتكون جاء رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكس جتون قال دي ديما برسني مخينالي gurguddoo ammaatana makiinaalee miliyoona meeqaan hisaabantana qabeenya irraa oli jechuudha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Namni tokko ati gorsitee sababaa gorsa keetii kanaan haraam irraa fagaatee shirkii irraa fagaatee irraa qulqullaa'uutu diddiimoo gaalaa rasiif caalaa jedhe rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Tanaaf obboleeyyan kiyya ana ka dubbatu nama sodaa rabbii barbaada dubbatu nama tolina hawaasa barbaada dubbatuna haa godhu isinis warra dhageeffatu ammoo warra haasawa kana fudhatee hojiirra oolchuu warra qaamaa qalbitti qabatee irraa bu'aa buufatu rabbi isin haa godhu. obboleeyyan kiyya rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa isaanii kabiraa keessatti akki ja'an yeroo haala munkararraa nama deebisuu rakkoo takka gizee arkan irraa dubbachuu akkasuma yeroo rakkoon uumamte yeroo munkarri uumame wanni amantii faalleessaa uumamte harka wal qabanii walirraa deebisuu rasuuli rabbii hadiisa isaanii keessatti akkana ja'anii dubbatan man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإنه أو فذلك أضعف الإيمان جاء معنان حديث خنا أكل من رأى منكم منكرا إسنر نمني بديتك بديد لقمت بك إسن اتدلقمت أركي فليغيره بيده حركي سات بدينسا تهور هادوركو بديسا حركسات هادي بسو أكنمني بديسا ننقونه yoo danda'e harkaan haadhorku jechuun humna haa fayyadamu quwwaan haadhorku akka namni badiisanitti yoo dubbiin jabaatte humnaan illee dhorkitee badiinsan akkan uumamne gootaa. فإن لم يستطع yoo namni san immoo humnaan takkaanuu harkaan deebisuu hin dandeenye fabilisaanihi arraba isaatiin dubbatee badii uumamte tana tumbadiidha wanni akkanaa hammeenyaati irraa deebi'aa jee nama gorsee badii irraa nama haa deebisu tan nuti itti jiru bakka tana jechuudha. Tasadaffaa ammoo isinirraa namni badii takka arke badii yoo isin biratti raawwatamte فإن لم يستطع فبقلبه yoo harkaan deebisuu dadhabee humna fayyadamuu dadhabee deebisuu dadhabe akkasumatti yoo sodaatee afaaniin dubbatee yooniin afaaniin dubbaddees namni na dhagayu hin jiru rakkoo biraatiin narra dhufa jedhee yoo sodaate badiisan qalbii isaatiin jibbee biraa haa deemuu jedha. Tanaaf obboleeyyan kiyya hadiisa kanarra dhaabbanneeti waa xiqqoo waa addaa walii baasna. Namni jabaan namni iimaana qabu san immoo irra xiqqoo iimaanaati jan qalbiin jibbanii badiin takka osoo asitti raawwatamtu harkaan deebisuu dadhabdee afaaniin dubbattee tuni badiidha jettee namatti himuu dadhabdee qalbiin jibbitee irraa garagaluunuu dadhabina iimaanaa ati qabdurraa hijan. Hanguma iimaanni keenya walirra guddaa hanguma iimaanni keenya walirra cimaati badii yeroo arkisne harkaan deebisuuf tattaafanna. Hanguma walirra iimaanni keenya gabbu'aa deemuun badii harkaan deebisuu dhiisne afaanumaan qofa irraa dubbannee bira tarra. Hanguma iimaanni keenya walirra laaffatu takkaan badii dalagamtu osoo ijaan arkinu osoo dhageenyu osoo laallee garuu qalbiin jibbinee irraa garagallaa jechuudha. Qalbiin jibbanii irraa garagaluun tuni irraa dadhabaa iimaanaati jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Kanaaf obboleeyyan kiyya guyyaa har'aa gorsa gabaabaa keenya kana keessatti akkuma mata duree irratti arkitan ajandaa dhokotaa irreecha duubaan jiru jedha.
ajandaa dhokataa irreecha duubaan jiru. Obboleeyyan keenya tokko tokko yeroo gaafannu maaliif irreecha kana dheeytan? Bakka irreechaa harka dhibbarraa harki 50 ol 1% 85 85% wanni gayu nama muslimaatu bakka rabbiin hin jaalanne bakka isaaniin fakkaanne san dhaabbataa jira. Doo jala deemtee daataa laaltee namni bakka irreechaa heddumminaan dhaqu ummata akka khiyyaa fi kheetii khalaa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jee shahaadaa lameen qabate ka imaanni qalbii isaa keessa gadi hin buhin sabboonummaadha jehee sabboonummaan hisaabaa itti baatee if wallaalee gowwummaadhaan bakka irreechaa san dhaqee namni islaamaa achi waan rabbiin jibbu hedduu dalagaa jechuudha. Tuni maalirraa dhufti? Namni islaamaa if wallaalee akkana ta'uun barumsa dhabuurraa dhufti. Obboleeyyan kiyya diin islaamaatirraan fagaatinaa diin baradhaa. Tun maalirraa dhufti? Wallaalummaarraa dhufti. Wallaalummaan diina namni waan hin beeynetti diinaa jee sheekni kiyya dhiyootan na barsiisa. Ilmi namaa waan isii hin beeynetti diinaa osoo wanni san isii fayyaddeellee. Tanaaf obboleeyyan kiyya wanni nuti akkanatti nu fiisisee bakka nu fakkaanne nu dhaabaa jiru wallaala nutti jiru wallaala kanarraa haa barannu. Tan lammaffaa wanni wallaala kana keessa nu naqe wanni bakka nu fakkaanne nu dhaabaa jiru wanni bakka dirree irreechaa san dhaabee waan rabbiin hin jaalanne nu daleysisu tokkoffaa wallaalummaadha jenne lammaffaa ammoo nafsiyyaateen qalbiin ta'e iimaana dhabdee da'iifuutu bakka rabbiin hin jaalanne san si dhaaba. Sadaffaan immoo shayxaanaatu bakka san aadaadha afaan kiyyaan guddisa aadaa tiyyaan guddisa ummata oromoo wajjin wal harka maarreedha jee bakka rabbiin hin fakkaanne san si dhaabaa jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kee wanni sadeen kun diina sitti tahee akka shari'aa ta'e keessaa sin baasne qaceellotti ifirraa eegi. Tokkoffaa wallaalummaa nafsiyyaa fi shayxaanni sadeen kun walitti dammaramnaan ati halaakamte. Tanaaf obboleeyyan kee hin gowwoomnuu kotta. Amantii teenya wallaallee bakka biraa dheeyne akka guuza namaaf hin oolle wal haa gorsinu harka wal haa qabnu irraa wal haa deebisnu. Gorsi gabaabaan kan obboleeyyan kee. Namoota tokkotu jira. Mee namoonni hedduun amma fayyaaleessi miskiinni diinarraa fagoo jiru wanni inni si gaafatu ustaaza keenya wallaahi ani bakki irreechaa san akka shirkii taateniin beeka. Ustaaza keenya wallaahi ani akka haraam taateniin beeka. Garuu oromummaa tanaatu na keessaa caccalaqqisaatiti. Yoo akkasan hin dheene ammas namni nama jaja gandinuu maarreedhaati. Ani bakka bishaanii sanis hin dhaqu uduwadheetiin dhaqa xaaradheetiin dhaqa achittiin salaata bakka bishaan nama firfirsan san hin dhaqu ni sin caca'u ni sin dhiichisu dhaqeetumaan bareedummina oromoo walitti qabamuu kana gammadee galaa. Wallahi miskiina wallahi baabaa sheekhamine bro. Miskiina wallahi. Wallahi diin kee wallaaluutu waan akkanaa si gaafachiisa. Diin kee wallaaluu bakka irraa qabattu wallaaluutu waan akkanaa si gaafachiisa. Ustaaza kiyya wallahi laziman bakka bishaanii san hin dhaqu adeero. Nin sirbaa fi harmaan dhoyfadhaa walitti hin dhuftuu jette Oromoon. Nin sirbaa fi harmaan dhoyfadhaa walitti hin dhuftu. Waa waliin fakkaanne lama. Maal sii dabal? Bakka irreechaa sanatti namni islaamaa dheeyxee dhaabbachuun maal sii dabal? Ustaaza keenya wallahi waan takkan godhu bishaan sanarratti hin firfirsanni sin dhiichisu dhaqeetumaan bareedummina sallaalee gala. Wallahi nafsiyyaa dadhabduu fi iimaana kee dadhabaa fi shayxaanaatu sitti hasaasee waan akkanaa sitti mimmi'eessee sitti uruggeessu jira obboleeyyan kee. Irreecha kana duuba ajandaa jajjabaatu jira. Ajandaa abbootiin qabeenyaa irratti hin daleeydee ummata muslimaa kafagoo jiru amantii keessaa ittiin baasuutu irreecha booda jira. Nama meeqa ka'anii waaqeffataadha jehee qoma dhawatu jibbaa inni islaamaaf qabu tuffii inni ummata muslimaa oromootiif qabu yeroo garagaraatitti irraa arkaa jirra. Nama qabsaawee nu qabsoosisii jennee dubartii meeqata dubartiin teenya hijaaba uffattee jira yaatu hijaaba keessan kana arkitee isinitti aarti kana ummata horii jettee maallaqa isinirraa guurratti. Isin immoo if hin beeytan if bara. Wake up my people, wake up please. Hirrafina dammaqaa ka'aa ajandaa gurguddaatu
irreecha kana duuba jira. Dhiira maallaqa qabdu meeqaatu walit dhufe maqaa agoobara guddaa gubbaa shashaffananiin oromummaa sabboonummaa tokkummaa oromoo godhanii irreecha kana jala waan hedduutu jira. Ummata islaamummaa keessaa baasutu irreecha jala jira. Warreen maqaa irreechaatiin wantoota hedduu dalagan wanni isaan irratti si dalagu jiran arra ati sabboonummaan hisaabaa sitti baatee rabbii kee kasi uume irraanfattee bakka rabbiin hin jaalanne san dheyta boru gaafa achi dheyte suutan istidraajaan si dhufallaa. Arra gaafa ati maarra koo qaba oromummaadha sabboonummaadha jettee achi dhaabbatte borummoo waan biraa si goosisan achitti. Kanaaf obboleessa kiyya tokkummaan oromoo irreecha dhaqanii dhaabbachuun hin dhuftu. Tokkummaan oromoo irreecha dhaqanii dhiichisuun hin dhuftu. Oromoon irreechatti waliin qabamtee shubbisuun hin bilisomtu. Qabsoo miti tun. Irreechi qabsoo miti. Irreechi ayyaana amantii waaqeffataa ta'uu arraasitti himna, boruusitti himna, iftaanisitti himna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nabiyyi Muhammadin maal jedhe? إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا نبي محمد أتوني سر جرو إرقاتي يتنفوت أمة خيتنا جيسو قفا أمة خناك أجيلتون هركا خينجرتو أنا كأجيلتا سنجي نتمو وأن ربنا بمحمد صلى الله عليه وسلم جيسا راو تجر إرقا جيسو أبان فردك أبان فرديسو إما خين نامتي سن إساتو اتقافتم osoo hadiisa kana dhageessu wallaalaan taraata kalama dhaquun ni jirti taraata kadhaquun eega ulamaan akkana ganamaa galgala wal duraa duubaan hadiisa namatti himu jirtu ati ija guduunfattee if wallaaltee ummata amantii tee tuffatu ummata amantii teetiin sin kabajne ummata ati araba sin jahu ummata uffata araba uffatta sin jahu ummata hudduu rabbiin gaqqabe ol qabda sin jahu gizaati salaatu kanaa wajjin dheeytee amantii isaanii leellista jechuudha. Kungoon kumaahu hin ta'u namni islaama bakka irreechaati fagaachuu qaba. Warri irreecha dhaadheessan arra gaafa ati gabbaatee irreechatti waliin shubbiste boru ajandaa biraa si qaba. Gaafa ajandaa san raawwate hanga amantii keessaa si baasutti guyyaa takkallee amantii teetana siif fadhee qalbii isaa keessa waan isaan xiqqoo amma afaaniin dubbatan tanarra qushaasha qoma isaanii keessa guutuu jibbaa islaamummaaf qaban jibbaa nutiif qaban akka waan oromoon islaamaa bilisummaa isaan dhorkitee jirtu ummata yaaduutu jira ummata kana keessa. Seenaan abbootiin teenya kumaatamaan arra dura daleeyde dagatamte yeroo hunda maqaan qabsaawaa islaamaa jijjiiramee gaqqabamee akka islaamummaan tun oromoo cunqursuu dhuftetti warra yaadu jira. Dubartiirraa dhiirarraa warri amma taa'ee irreecha leellisu kun gaafa ati laaffattee fi dirree irreechaa dheeytee isaanii wajjin shubbiste guyyaa biraa waan si qabata atummaan eeggadhu. Subhaanallah. Obboleeyyan kee haa dammeynu akkanumatti akka horii ija cufannee akka nama iyyuu jalan deemne wallaahi alcaziim wanni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaa namni islaamummaan teetuu wanni sittiin guutamtun qadaa fi qadaratti amanu akkasumatti iimaanarraahi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arrana ajjeese boruna kaaseen nagaafata jechuun iimaanarraahi. Wallaahi rabbiin sabboonummaa ta'e qabrii keessa sin gaafatu. Guyyaa qiyaamaa sabaa fi nasaba keetirraa sin gaafatu. Oromummaan teenya wajjin dhalanne dhiiga keenya ni quuqamnaaf ni deeggarra Oromoon akka bilisomtu ni feena Oromoon immoo amantii keessa fakkeessanii irreecha waan biraatiin hagooganii tokkummaa Oromoo fakkeessanii amantiirraa nama baasaa tun tokkummaa Oromooti jechuun abadan dinne dida tun diddaa gabrummaati. Gabrummaa hamtu gabrummaa sabummaa irra gabrummaan hamtuun gabrummaa rabbii keetii wajjin wal si dhorkitu jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyya dogongortee akka rabbii keetii wajjin waliin dhabne rabbi subhaanahu wa ta'ala addunyaa irratti illee si bilisoomsee akhirattis akka bilisummaan jannata keessa jirtu jannata galtu yoo barbaadde asitti gabrummaa amantiin si dhuftu gabrummaa sabummaan si dhuftu irraa fagaadhu obboleessa kiyya. Gabrummaan hamtuun gabrummaa nuti amma keessa jirru tanarra gabrummaa guyyaa qiyaamaa azaaba keessatti darbamuuti gabrummaan san caalti takka illee hin jirtu.
wallahi bilisummaan oromoo yoo rabbi biraa taate malee hanga feene irreecharratti walitti qabamne irreecharra dhaabbannee shubbisne hanga feene harka wal qabanne iyyine yoo rabbiin keessan jiraanne bilisummaan baanan san qarqara keenya boonteessu wanni hanga ammaa oromottuu bilisummaan akka dhuftun bilisummaa tana nurraa achi dheereesse rakkoo akkana tana rakkoo namni if wallaalu bakka isan fakkaanne dhaabbachuu namni dhohotee asii fakkeesse guyyaa iidaatii fi guyyaa ramadaana hin fakkeessin adeero waan akkasii hin barbaannu atis amantii ta'e qabadhu amantii ta'etti wajjin jiraadhu deemu amantii tiyya narraan arrabsin naafillee faarsin akka ati naa faarsituun fadhu amantiin tiyya kabajamtu amantii ta'ettis rabbi achitti si haa kabaju ati immoo yaa nama islaamaa nama surriinsaa waan adda addaatiin guutamtee if wallaaltee bakka rabbiin sirraan fakkaanne dhaabbatu wallahi rabbiin keessi arkaati osoo duuti rabbii keetii sittun dhufin osoo guyyaan qabamaa saniin dhufin toobadhu gama rabbii keetii teebi yaa obboleessa kiyya yaa adeera kiyya yaa habotiyya ta huccuu aadaa uffattee bakka rabbiin hin jaalanne dhaabbatu wallahi rabbii keessotaa wallahi bakka sanitti rabbi khaatimaa sin balleessi bakka sanitti rabbi khaatimaa isin balleessi subhanallah rabbi bakka sanitti rabbi khaatimaa isin hin balleessi wantoota akkanaati wanni shari'a islaamaa keessaa nama baasu if wallaalanii bakka nuun hin fakkaanne dhaabbachuu hunda wanni shari'a islaamaa keessaa nama baasu akka shari'a islaamaa keessaan baane huduuda rabbii haa eeggannu obboleeyyan keenya huduuda rabbii haa eeggannu huduuda rabbiin keenya nuu kaayee jiru haa eeggannu daangaa rabbii haa eeggannu ofii daddabanii rabbiin sakkabanii qarreerra deddeemanii shayxaanaan na darbin jaanii humaa rakkoon qabu uffata aadaa uffateetumaan bakka irreechaa san dhaqee gammachuu sallaala gammachuun takka hin jirtu bakka san abbaan amantii sanii dhaqee haa irreeffatu ati immoo deemi dirqamni sirra jiru masjida rabbii dhayitee salaatu masjida dhayitee salaatu nusitti ulfaate gaafa guyyaa iidaa ganama ni rafta galgala qamaa bultee ganama rafta iida guddaa rabbiin sha'aa'ira islaamaa itti mul'isiin jee sanu nafsiyyaa fi shayxaanii dhaquu raas dhorkee iida biraa bakka buufattee ati arra iida rabbiin sii godhe malee iida biraa ha amantii biraa bakka buufattee maqaa oromummaatiin maqaa tokkummaatiin maqaa bilisummaatiin ifin shawwadin bilisummaan akkana dhuftullee hin jirtu irreechatti walitti qabamnee bilisummaa hin finnu bilisummaan jajjabdu bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa je sheekh Muhammad Rashaad Abdullah rabbi rahmata haa godhuufi bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa wallahi bilisummaan aannanii bilisummaan bareedduun akka aannanii san bakka irreechaatti dhuftu bilisummaan bareedduun akka aannanii san mudhii hidhatanii amantii walii kabajanii waaqeffataan irreecha dhaqee muslimni iida isaa dhaqee kiristaanni deemee inqudaadaa fi maarree isaa kabajee akkasitti nagaa waliin jiraatanii bakka itti qabsaawanitti istiraatejii waliin kaayyachuu malee ati khottu ayyaannu khoni amantii tee keessa dhoofeeffattee achi dhayitee waaqeffattaa waaqa kee galata galfachaa arratuni ayyaana oromooti achi waliin dhaabbanna oromummaa leellisna oromummaa dagaagsina afaan oromoo guddisna aadaa oromoo mul'isna wanni ja'aniin jirtu obboleessa kiyya ansiin sossobomuunan sossobin takka gowwoomuun namummaa lama gowwoomuun harummaa sarummaa itti guuttadhooti arra dura yoo dogonkorte amma booda immoo osoo fokkina dila kana arkaa jirtu bakka rabbiin kee jibbu akkan dhaabbanne sitti gaba wallahi alazim obboleeyyan keenya ajandaa ati hin beeyne hedduutu irreecha kana booda jira gaafa arra ati irreecha dhayte namoota amantii biraa warri waaqeffatatti maxxanee amantii isaanii babal'ifachuu deemu karaa kana keessaan si dalagu dhaabbatee lubni maqaa namaatillee dha'uun barbaadu amma lubni achi dhaabbatee lubni ortodoksii kawaanni fudhatee meera fudhatee bishaan cuuphaa si godhu jira kiristinnaa si kaasu jira atin beeytu wallahi laazim kiristinnaa si kaasu jira hin gowwoomin oromummaa jettee luba jala dhaabbatee bishaan si firfirsa achi dhaabbate luba balay bishaan si firfirsa gaafatamee maal jee lubni balay yeroo warri ortodoksii ni jibban irreechan dhaqan kufri beekan shirki beekan
inni immoo achi dhaqee wangeelaan barsiisuu dhaqee namaan xammaquu dhaqee wangeela keenyaan barsiisuu dhaqee ati immoo dhaqiiti bakka irreechaa luba balaa irraa wangeela baradhu achi dhaqiiti bishaan sirratti haafi firsu xammaqamii gali shuuf mi'a obboleeyyan kiyya maal jechuudha tokkummaa oromooti jedhanii gaafa irreechi dhoorkame namni saafatti bishaan naqee marga muratee tun amantii obboleessa kiyya gaafa rabbi achi dhaquu si dhoorkellee ati mana keetitti baaldii fidattee bishaan itti neeqee firfirsitee ifitti yaa obboleessa maaf shawwadda deemtiin islaamaa baradhu obboleessa osoo qiyaamaan hin dhufne wallaahi alcaziim obboleeyyan kiyya ifin shawwadina والله أبلا ينكي يفين شودنا والله همين أكنا خني في الراحة أين الله المستعان والله يوم اللي تانال نما إسلاماتي إريتهون دنده أتي نما إسلاماتي قومتي يبدو إن سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل جي جيان كي ربي خانتي إركة الله وابريدي إركن نور ربي رتنا منك أبو وابريدي أبدا أبدا إرسي تهون أكن جتيت اللي والسياسة توكو دبي قباد الدبيتي أرمما ولني أمانتين تاباتي هذا قول كفر جتش إتسوتا إسلام ما خيسانا مباسني تناف مني إسلاما دوغن غرتني bakka rabbiin jibbuun dhaabbatina bakka irreechaan dhaabbatina irreecha ajandaa hedduu of keessaa qaba ajandaa sanirraa guddaan suuta amantii keessaa si baasanii waaqeffattummaa si naqanii waaqeffattummaa booda hara deemtu hara lamaan irraa si beekata jechuudha waa hedduutu irreechatti maxxanee deema maqaa irreechaati kanaaf achi dheeyitee akkan kafarree achi dheeyitee akka shirkiitee guurrattee hin galle dhaamsa walii goona kanaaf obboleeyyan kiyyaa walitti dheereessinu yoo rabbi sodaatan namni islaama tahe bakka irreechaa hin dhaqinaahi isinumaan jechuuf hin dhufe insha Allah walitti deddeebina ajandaalee dhokotaa irreecha duubaan jiru suuta walii ibsina nagaan natura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amanti shekota fayyum marti ilmi fi sammun gaarin khanna rabbi guddati sadarka rabbi qaba fuchus qabadan jetti uji gaari si bonsu abbisiif bodatti umna baasadi khaysan biti sin eggati tawal dabala kifne tawalif galerati tawal dabala kifne tawalif galerati والله رافضانه وانا متكفى أحبك الله الذي أحييتني في زور ربي في عجالك ربي مش هيكون جارك في عجالك بارك الله فيك يا أمة مسلمة وأنا كوليهمنا يا وليهم باني بودني قافتمنا دين إسلاماتي فدا آتات لبون تنيا واحدو إجان قرر واحدو قدقينيا إسلام مان تقمنا ركيش لبون تنيا إسلام مان جرانا جروب جرنا هندا فآلفاء القبلة سنة نبي الهدى إسلام ما براسه براس ربي هدى نكون تنيتين كينا مالك انتاري فدا فآلفاء القبلة سنة نبي الهدى فآلفاء القبلة سنة نبي الهدى واني وياني كفتي فمنتي تجان كلي سمني خوك بصوتنا قفلي أرمو إسلام في خمروس ولي قلي أفان تقوم كبساوي سمي خوم مرقان قلي وجين ترون دندينو دينا قبجن لي وجين ترون دندينو دينا قبجن لي إسلام ما براسو براس ربي هدى نكون تنجدين كينا مالك انتاري فدا فآلفاء القمر سنة نبي الهدى فآلفاء القمر سنة نبي الهدى
أكسي وبلايين كيا بارك الله فيكم ونلقي فتني في كلاتوما فيديو خنا شير قدا والبران ناجيا برخان ربي جالت ربي ملكين هندي سنبرا هاجراتو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.